Abusiafo apia biblical ana chese odi eye breaking news bi abeto eye social media no so enyasem keto akra. Yes, na breaking news no efagada Amankrado mami gige mo ho a chese dina no akwakoye nsem bibira wabechechire mu o social media no so. Naana Brown nsema etwagu ana se beef a ekoso o social media so asibo sister ene Naana Brown di abo eni dendende no dina no wabechechire ma enyasem keto akra. Na abusua nsem no de ebebo ede ewrem but mesro also be me on subscribe to no we me eyedo na ewo nchen like video no so na afesu bibia enye kama pa abusua mbeka se apia bleka audio bi be da montin so na achi o kire se wodim krofo a o metimi ebubu nkrofo bi na mu agiska agebebe 20,000 Ghana cedis onim obi so oku bi a obeje be 50,000 60,000 Ghana cedis sa audio no e na achi se apia bleka akire ma chese omo peso omo erase eye case no na chese ye che ono apia bleka no tumti agrada anazise no akakosi Amankrado echi a ene eye mami ge ene chese nati na echi a chese eye $20,000 bi abasa nsem no mu a chese omo de ema Amankrado na Amankrado etumi aba be raise case e wo kana ha ede etia eye apia bleka na chese mami gege nati na ene eye agrada anachisi edi eyesa 20,000 eye dollars no ema eye Amankrado edi ababe yesa case no nachisi eno no eye breaking news baako na die etoaso ne enchichirimu ode baaye no abusua ano odin. Another breaking news so efa eye apia biblical 7 producer na DJ beto monte so a o chirimu se omobo no ewo eye agrada TV so no sa case no so no eno so ho breaking news aba chese apia biblical ababe cheche ni nem no wie no punchlines watoto ede amasibu sister mami gege natina ene eye agada ne Amankrado no abusua enyasem keto akra. Punchlines enchichi mu de wachichiri mu de ntia sisi no eye mami gege Amankrado ana chese eye agada mu na air fight eye Naana Brown o social media no so abusua yembo runs mu no afede ye ba aba beto aso abusua ensam bebrebe na akoso enra ene na wose kame ba social ene ni media yi so na nka me betomija na afi me tonkra edema wo mo a wo masori chin na wo mo edin kwasi asem ene ensemhunu wo media yi so ai ni na ne say ensam bebrebe na akoso ensam ne sate boboye em say apia biblika me na mbeti digina mu edidin kan ebra ya ka say yema yenua ba baby love onje na home share video nebo love no so baby love onje na home na apia biblika metisi dwom na me so Amankrado na pantai number why me so ntiri na maka form me so na abedu sabiri na menua ba baby love bra Jesus tina de ganga omunya tibun so Amankrado yetete ni sunshine no enne Amankrado da so da public toilet mu a yen ni guni so yen ni bro ne petina ni mu a eni guasia Amankrado ejin chechen wo social any media yi so no bro adwe eni ntiase so ya pia biblika bije ai ena tina ena mini aba baby love yen eni ama Facebook King Kong a ofren ho King Kong no ene ya gini King Kong ni na afini nsam ama se say Scooby Doo na nim eguasia enya sem keto akora wo social media so ama obi biara ehunu Scooby Doo ai na dapa adadi wo social eni ni media so abusia se wo hwe entokwa ekoso sisi wo social media no so a ma wo ti ase pefe se san konfo we say no na o muti social media no so na o mu ni bibi papa bia e de manipa wo social eni ni media so na mumu no ade a na o mu peni se enkwasi asem a ekoso na o mu yisu social media no e bule nkofo yisu social media no e blackmailing nkofo e yisu social media no na o mu di abisu nkofo na o mu je nkofo ensem sika e je nkofo ensem yedie Amankrado ene di ka statisa de first me come nsem na ababisi asem so ene video na me ya no e becha pa Amankrado ene di ka starting first wo media yi so that time na Facebook buy no na base count mo ne dia dem nento kwa ni media no so gidigidi sa me come asem ne pa Amankrado ene di ka statisa de first
no den tokwa ne sa blackmailing any that nina it start from Amankrado Bolavo no so na share video na invite Amankrado dey di start first some studio Sammy what to say Amankrado and the can start sadia no first social media no so e bra no wo sankofa radio what the one ankasa ni radio manager ni radio director and we can blackmail no starting so mumusa mo say e ye dan na ye pamo Amankrado every sankofa radio. Have you asked yourself before? Say a day and a Amankrado ye pamo every sankofa radio. I was a best count. Hey, be wise. Your husband lies. They are spelling names. Pow. Hey, man, get home. Be a family school. Man, get home. Best count media. Umina. What you say? Don't move media. Now they don't do that. Any power started some passing with Amankrado. What do no one kasa ni manager or no one kasa ni manager and what the candidate started here it is answer phone and it's answering it was social and in the media is Amankrado to me nyame or no one kasa ni girlfriend or ba Amankrado 77 previous me to sabi wa ha or ba Amankrado dino no one ne da and Amankrado etamu wo ba no and the man or no one kasa ne daleta and then a train plan and Amankrado as I sue the same guy no a man to daleta no ne hum for yini and the bra no Amankrado na Amankrado de blackmail papa no je papa no ho sika cheche or the girl no say girl no so no wakotia kidom girl no wakoto papa no dom into a share a kwan Amankrado and the papa no effaso no na esa ye girl ne ya the girl who say Amankrado ni pa boni and a girl one kasa kote ho e che papa no ne girlfriend papa no yira asebe papa no one kasa ne yire papa no yire and a girl kote ho e kire no and asem ne kokoto papa no nim mesi mumusa Amankrado say eye day na ye pamo no free sankofa radio Amankrado what din kwasi asem media so che hwe papa what the media no so from omnanti birim ami hunwo and never back okra eguso back okra ama wani ase nyina pepe you are still fooling on the social media won change back okra and na Amankrado ko camp we say mu a na obeka camp we mu asem echi na was we the camp no enya problem wo free ho okọ different camp ni nyina sa makọ camp we ma free ho makọ this camp Afribe de sa camp we am free ho no me no manya ntakwara me de omo nsem abegu social media ni nyina ya Amankrado and start sansem fun e wo social media no so hwe mo manya nka no kran kire sa guy no wo ya diabolic Scooby Doo a diabolic guy wo ya very dangerous me kaba be si asam so sa niema ya koso social media ni nyina ne kofa bai sa ntokwa ya ko camp we ya fi camp we ya ko this camp ya ni camp we akoye fine ya ni akontokwa ya free ha ya sa ko ha me si ni nyina Amankrado e de start sankwa asem nyina e wo social media no so ye te ha e na Amankrado say grada e ni pa bonefo we ni pa bonini en se nipa bia ne nante bia uda na wano Amankrado wakan ho ntam say never again ayana mo amudi Amankrado ati no sometimes arame bisa mo say ada mu ye funu ana maadwe no ye funu adwena na abon kayasem Amankrado say never again enai ene na ehu mi bisa mo say enai adie be na yehu Amankrado na kofa grada ho nsam nyina ba gu social ene ni media no so kire wiase nyina say sa maami wei wo ye nipa bonini e kire wiase nyina say sami studio wo kire wiase nyina say engege eye nipa bonini kodosibo eye nipa bonini nobody should go close to these people and me busam say e die ben na yehu if we don't deal with Amankrado yen dealing with Amankrado ye bregu. We need to deal with this guy. We need to dig all the things he has done on the social media. Name pointing black and white eventually. Emani coffee the coffee.
guy we yet social media so di kwase asamache anytime bia so or probia sacrifice no or probia am ya gunani mu ase or probia am ya say no na wonu mum dia white mailing ho am ya kase Amankrado ye good woni obi astra social media majiji sika e dia ma obi say ye the support no we see obi mama ye no accountability but wo accountability dia ye busa wa we see no wo dia wonye enka ye hu ye yi no enka wo na enka wo ye first person wo di kan jiji sika no. If you want to prove the whole world how faithful and how perfect you are, no, and was saying Kawudi can do accountability, everything, every detail, bibia oye biano, whatever to media also. Now afi what call it baby love and blood Jesus say most of mujis can be more from accountability. Nya accountability entry viewers, entry Mrs. Kana. Ebeka ye sano ye discard coy ye di ade asomasi wo want to me amfa wo accountability ama but wo say obi fa accountability mra enipa the accountability na but still wo say wo de gu na be gu nipa na mu ase efri say nipa de nipa boni mi busa mu abusiafo enti ade a wo mu ye James TV ho anwan a o ma attack baby love ene obi bia wo ka bi ma baby love bia no ade o mu ye pa. What is the essence and the reason for all this in kwasiasema omudi in media no so ama ene so tom wi tabut so atiegum watiesim ekumbi yenua ba efane say eye prophetess asemboni be no kan edie ba sempa na prophetess kan anti ene Amankrado abaso camera attack prophet Naana Brown asempai na prophetess kan was say samotumi and ya check on your sibu nkwasi asem ne muasem akodosibu ene ngege atra media no so agimi adi samotumi dia tene dia baby love no adan na ono so yemfa nche no se wafom ya ntika we bone be no se nya nipa bonesem ene nkwasi asem na yem de ene ntokwa na mo pese mo ni dipa ne ko a bone bai ena minu aba prophetess Naana Brown oyeye wo ka bi ma no wa mse wa ma osika me Naana Brown ontumi ehwe me na se wa ma misika so a magye madi eyo boto misika se Naana Brown tan sika e de mamia eyo boto misika Naana Brown fa sika e de mamia eyo sika so ro na de no ho no se me ntwop ni money. Is that your concern? Amankrado video Naana Brown be ya wo attack Naana Brown wa wo pese professional way wo Naana Brown nya banta ene kontokwa me bisa wo say Amankrado Naana Brown sebe baby a wo bo udin sebe baby a Naana Brown bo udin Amankrado come and tell the whole world say aha asem we say Naana Brown can say or can say na asem Naana Brown kan ye no eye me Amankrado ene one me tell me show me where did Naana Brown go wrong to you, Amankrado? I don't know you bunny force. Why do you always want to tarnish people's image? Why do you always want to tarnish people's integrity? I don't know you bunny force. Why are you so evil? And the people around you can't see it. Say you are doing evil. You are tarnishing, destroying people's name on social media. Masa, I am telling you, fatalically here. Say, at the end of the day, you will never go scot-free. You will never go scot-free because we are diabolic. She said, camera was shot 2 times and the Naana Brown prophetess. Amankrado mi bisa a hefa na Naana Brown body. A hefa and Naana Brown or mention within a bow woo Amankrado within a walk ni video or ye yemu. And intino a kiki will say, Baba so cameraman. Yeah, Amankrado me cattle. We know who you want to fight for. So ye be sana no di place grada. So come and tell us. You want to fight Naana Brown today to please grada. Said yeah, and now you know. Would you sacrifice baby love and the kissing and quasiafum, you know,
omutrum the same thing wo pese se wo force wa na wo Naana Brown be kontokwa Naana Brown be so ntokwa so na wo de ko kisi kwa siaba so tum winter boot ni tunum back view because wonim say what cause a lot of harm in that woman life. Wo na be kan e koyo fa so a woni ni kunu enjo esiam omudi omutrum eni hwanhwan wo na be kan ni nyina say enjo double enjo koko omudi omutrum Amankrado wo na be ka san sem ni nyina e wo social media no so e bo shafo me ba Amankrado me kai wasem bi wo ma hu say matese se wo da bia wo sori a wo de ayi e behwe me ma men kai was asem wo se na no me bo sa video no ma men kai was asem ya wo kan Amen Cairo, Ibiana Refi. Amankrado ni pebia. So social media na ko wasuchie, open opecia. Stay away from Mamingeke. Some samba Mamingeke. Stay away from her. There is no way I'll be the peace of a black woman on social media. So social media na ko wasuchie, open opecia. Stay away from Mamingeke. Some samba Mamingeke. Stay away from her. Stay away from Agrada, so King Kong. Stay away from her before you put yourself in trouble. They are very dangerous. Mama Musuani and Guasia, a job Westia. And this our person here. Nasabia who social media. Now peace of mind 24/7 in life. Stay away from Mamingeke. Stay away from Kronfoba Mami Agrada. When no peace. The name still remains. You're listening to the unpredictable Amankrado. Thank you. That's it. So over social media. Now power social media. Stay away from Mamingeke. Let's stay away from Kronfoba Mami Agrada. Let's stay away from Judas Kwasia Enki. That's it. Stay away from these three people. These three people. So but social media Amankrado wo na o kan asem you. And na ye die be na ye hunu e wo media ne so. E die na ekoso e wo media ne so. Say ye ba media ne so. Na ye pese tre media so me ani dia. Ye stay away from enkonfo miensa wo na wo trani wo mo. E ye wo na wo trani engege. Wo ana wo trani kodosibo. Wo ana wo trani so tom winter boot and the double wife. Eye wo Amankrado na wo trani wo mo. All these people eye wo Facebook bloodline. And this is ye tracy Amankrado Facebook bloodline. Sa gofu we say mu nyina na wo angasa wo mense wo muti say ye stay away from them no. Wo eye wo mo enyina efri o bloodline from Facebook. Wona wo training wo mo. Wona wo tete wo mo. Enti enai a wo see you stay away from them. A wo afide say there. What time e de won toma akobo wo toma no no. Enti wo kire say wo so you stay away from you. Enti wo mo di wachi ene wo mo a wo mo sole a wo mo ye wo Amankrado yodio mo no. They are all sebi enkwasiafo. Sorry to say that. If you say one abekatre you say you stay away from these people. And we issue the word don't inherit your friend's enemy. It's dangerous in future. Amankrado, you are evil. You are diabolic. We ni pabone for kasa. Na me appear biblical me say me no battle no ye nwie afa na ase keke. A brand time in your Juma Kaka ni Pakoko Yenti, and I yin time and my so life. May expose you more because I have a lot of video. A fawa Amankrado me who say, Wuna, we yes, I and Quasiasama question now, una you munati. And to see a cow if you want more and one no. Say, oh, Basawa, why has here a truth to say Kakaka, Basawa, only blood Jesus, so enya and Tokwa. Why young Căsɛ Naana Brown and some Kaka by ye Amankrado would do who and Căsɛ Bolavo no say video no Kaka Căsɛ would who run to Quanimu what per se who ran to Quanimu now Naana Brown a Becontaqua was sacrifice no a kiss so to winter boot ni trum Abusia the breaking news be at the Mamu and Enuary. A true talk
we speak only the truth and nothing but the truth. You be breaking news kase be dia mamo. On say me before me breaking say news no muntie me. Samo be kaya on say me di ka be ka tell me say enkofo bi abopo say me court case bi a criminal case a me ne wo mo e wo court no. Omo say eja tua court case na no. Eja so de ebi tua to papa. Enkofo bi e be ko prison enche. Enti omo ye omadwene say omo be pe counter case na omo di aba be supporto say de be ya e bia through that no ebetimi amba wo mo enya omo fa ahodie na omo nya omo tie didim enti ebe ye case to case enti no omo hwe say enka me apia bibrika me committee me ho e wo media de so me ka asem bia emu odu asem bia ehu nanka ebetimi ma manya problem nanka omo de omo sika afananse say de be ya apia benya case na omo tumi dia face me ne wo omo case ya e de omo ba be ko prison no to omo trase no ana omo say omo nya case bia mfa ento me so ti say tie de a emre bi nkomo a me ne case pepra di ye a case frame me oni mi di ye no a me record ye na ehun sem ba ya mi yi sa audio no de man black Jesus e ma ne de beto abonten se de be ya obi a be hu nkomo a ye di ye na se ka me pese me ye boni bi a en ka me record it afa me to abonten enti omo dwene ho no e na omo sare ke dia e kwa bi omo fa so bia omo ne Amankrado be ye fine bio na omo finance Amankrado ama na bagana aba be ye case said ye be ya omo be financial case na chi ama case na aye case me chama de bi wa ha me chama de on say engege be ye video bia an kwase ampanyini wudini wa wutibi bo pa ama ye bubu nkofo nam tie ni ye engege ye video bia wo mense sa word no woni ma de omo ye omo project said ye be ya asasem no e be to a police fo adwunim na e be to Ghana fo adwunim na omo nya hatred bi ama apia bibrika ni aka se obi okunkum nipa na obubu nipa na mu de ara na mo police fo nche no eno ye number 1 hwe kodosibo so e be ye program bia so a me ba ten afre hello Godfather for me to shock me ba life no so life I fire ka kra sama to aso mama fire abadi bi ato so wo da so kra me ba we tia we tie phone na wate ya je so the man don't fear don't doesn't fear dwarfs don't know them no obi aye too life obwa kra wallahi omo ye devio me am catch omo ye dom Hey, Sibo, na not do and drag you be man show down. Why say? Masha, ya fa send me. Na man tiri nyina nwie. Me the best say no. Fa send me. Man show down, don't buy no. That's right. There's I see ya to here is Facebook. Sibo sister, welcome to the demon world. Thank you. Oh, I see a bit chase wa ko sumnim. Eki chawo ni so style ye bi. Answer be hu light ni abo weni. That's right. So see why you say we should bomb to a yampia ye what's a yatu obonim? Ye boost type BAB. I when him abano. They are bow with him in good dream. I a demon world. Facebook for you. Mommy. What's a center quiet Brahma? May Godfather boo. Sammy boo. BJ boo. Baby love boo. Ye boost type BAB. What's a man can side BAB. What's happening? What bre? You tire? We there in the wood before you came. Penny on this your wabate. Thank you. Yeah, so camera, no so camera. What's your name? Dana bay, Obada bay. Da Obada bay. What could draw? First of all, you coward. We Jania Kosisumu to I am Pia. We are Samale, and now your corpse. Now what's happening? At I am Pia. That's it. Godfather near Tierney. Amankrado near Yaba. The time
ni time enie me da se ye dentini style die bi me na me ka kire ho ite se no Amankrado ayi na je so be rukutu nkofo rukutu enrukutu obo na ti na mrani emfa obo ngege mrani emfa wa bre Uni bisa once upon a time no person Peter Paradise be pare chawo oh se me na ka be yes adwuma no me na ka be yes adwuma ni na bije be te ko da Peter record no kwa ma bije oso nye na wo kwasi ampeni wo de bia na wo see obi mepa wo chawo wo bro chawo paswara kwasi boy ejuma to atu Peter so ye anroba ina Peter so akokota kote wotun wo de ni ya wo yama obi che Peter de ko na obo nipa ni dua se wo abeche Peter de no wo abeche Peter de na wo si boni ade to Peter so no so mafia wo yes so we are say yes onu ko di Peter boni na Peter ye ni bi no onu play public sympathy aye ti se ni wa ni Peter she na Peter ti ni baby na sorry onu ti ni baby na Peter ye no boni iti onu ni gada ni pe ni na gesi Peter ina me se ni Peter siko ina Peter ni pa boni ni o ina me se e bi na ko peso rukutu ye nyina ni ni tutu jegu kokku esi to ko no no ko pe ni to ko yes mo se do ye na de yes okọ kan to kwa ni ba no pankofo ai na so wa me kebi amane dia o se wonya no kwafo wo ya tamfo kebi mane dia o se wo ye superior Amankrado we busuafo mu wa no ayo se woni yen wo asia wo na se na wo ba wa wo na fi utwa mu kura wo koti mu no bebi a pe na obekwa ara wo wa ko ka nkosi antokwa na winya kota mania no usi yenyina ye meka nkoko na odu ni nya sasade a wo ye obetime nya ba mania ite se wo ye okoreshi yi ha enne mranti ahene wo fosuru mo abepa ngege mu chawo no evidence ama wa gubo na ni mase of course ama bo na ni magu ase mranti ahene bepa a chopra ni credibility sign na ni credibility sign enande afi du pese wo tani chinchi face edigensi Naana Brown o di o se chinchi face to kono wa be kan me bunu me godfather bunu obi ye di ni pabro ese so be kumbi ma no o sa ko ka no dan to kwa bre no Amankrado o ye within you ate o ye satuni wuwuni kunkum ni padabra beni and be you do some be di twa be hwe apate Bible some school bidu won nasa crotch yo ko sia avuno sia we within ni papa wuwuru ni tutu ni bema and to kwa wako kama chinchi face na chinchi face ontimi nko usa kwa kani boss to kwa Naana Brown to kwa dia bre no aya sa wo ma chinchi face na wo kani di wom au erade waya sa masibo sister and Naana Brown benya problem Amankrado oh yes sibo sister ni to kwa na bebro uni onko benizanto bre abono o bono me bono bije bono ya bono start be say ya bono gala chichi face ya bono gala yet o within Amankrado kwasi ampeni ya ko tia ne to onko Pedro so ampe ni number kwa kawo ni sisim ina wo sabe ka another to kwa e dia bre no kwasi ampeni o mu say yare ya ai mesi adam hu kena adam hu akwa we say pa no na mesi awurade nyakopon dia kwa we pa ni TV social media wodi ni part za no na akwa Ghana na resist ye no hu ni na ba ko de ka wo mu eyi na sera eyi na se me ti wanu abefre me ti na me fa live band me fa we me ni ajolof me sika sa wonye fundraising mame ina me be ye fundraising ena mesio himemo ena anti Rita mo osani se ni sika piwa kwasi ampini ni shwasi chicken post ena odiko oji no odiko di odi asawo se kraman anadubia no namla pass ko fa shawo odi asawo se bodem wait me on that atem se kire I la pass asawo for man ogu omuso Bilisa na wo fa one that is so tina pa ma ba Ghana ma me promise mo I promise him. What it? It's my mother forgive you yasa woni wala pass course. Ina me friend is Amankrado liberty. O kono nkono ko yen fine. Me na me choose asa woni di man. Kwasi man. Get it charge me 3 days na 10 million. Wait till you o ma get 4 million pay. Oh, 1000 cities in 1 6 million. Wait
Wentia. Ati. Kudia ko sa shawo e wala pass. 3 days. Wa Margaret Alice do man for the Ghana si binam ka say get this metia 6 million. Be pimo na bi nchi Jesus Christ. Odia bache. Odia shawo se wejimi. Now say I get this shawo ni shawo ni ya say. Ayi so no. Ayi shawo ni che. So no mu. She bi ana nyunyu. Wadi mojafra. Wadi ashawo ni ni. When kwasi abenu, it was born as a case. Amankrado is a case. Oh yes. Hey, na mimi wuni nyendo bije ntina mitimi fire. Bije ntina mitimi fire o. Bije de no pa Amankrado asem. Bije de no pa Amankrado asem pa. Wo ka Amankrado asem se pe obeka to sisi ya. Papa we ane kote rodo se nkuruma no. Ene hwe bi odi sibo sister akoshe tai kona. Obi epia be expose sibo sister ne na no jom. Yankitiriba. Ya pua. Godfather mesama. Me da se. Abusuafo me batena na motene nka no. Tena de ganga ondu wono ya Amankrado so hu onim guase. Se wo ba Ghana. Kwase ukikikiki na ubutu ashawo di ba so. Na be na mo adwene atimi akekasi ani yi. Ebe na mo adwene atimi ayi. Ebe na mo adwene ye papa. Ufiri America ba. Na abusuafo mi dunya kopon. Amankrado on. Enti na wontumi emfa ne full picture na yi mi gina wono mu no. Se Amankrado se nyana nim kakra na efe kakra e no de baba beto social media no so a. Sa wo hu Amankrado se wo gina wo se ya. Wo be ho pa. Ayabusa bra Jesus. So be kan kwa kire wa. Wo hu Amankrado se ya. Wan hwe ya wankasa wo sa be hwe aso mienu. Se nti akwa we pa na ti social media ntuo wo kan kwasasem ka fon sa no. Wo be hu se wiasem asema mpanifo ka bia no kure se nipa fon na cancer fon. Me say adam me hunu police station ho pa se Amankrado nie ni ogina ho no na me wra ho. Se awurade Nyankopon. Na hwe Togo fo twada bia hye no ene na tade shane se de obi a woko disco dance. Hwe Amankrado nipa bia original ho. Na me say awurade Nyankopon. This guy wey na ti social media kan kwata sem che di pasa no. Abusia wo de moment to ma asem no so. Enti se me beka asem no e de kire mo. Na me ka kire mo se enti omo pe case ya omo pe so omo be balance case no. E de e support na omutumi e de kantame na ye case to case. Enti kwan bi omo fa so bi omo ni Amankrado be fine bi omo be fine. Enti se me ka ene engege be video a kwase ampanyini aboa ekunkum nipa abubu nipa nam wo na onim ba bia ye kunkum nipa wo na onim nkrofo kunkum nipa bubu nipa nam. They were projecting that case, that audio. Me anam de ma bra Jesus e ma ne be boy. Nti no mu project sa audio no ene sa message no sa hwe kodesi bososo be ye video bia opa ya hwe an kwase ampanyini wo wo na wo kunkum nipa bubu nipa nam wo dia ye bagana bo pa me kunkum nipa ni nya no mu project to mu project ya ma eto Amankrado adwenem eno mu di $20,000 eto so se Amankrado peneso a ombedi sa esika be ma Amankrado na oba Francis sa esika no oma Francis sa no audio no e dia ba police fo enti omo pa police fo omo be so case ni mu ti a police fo so case ni mu a Amankrado be ba Ghana na Amankrado ba ye case se apia bibrika e ka se obekuno na yenhwe audio no a enkomo na ewo no enti mi tesa information no abusia na me sere twetwetwetwetwetwe and am say I just say obi a wagimi ataba ena ibetum de sa message no ene sa asem no ibetumi edia kana to fom na mukosia obi nyansani a wonim nyansa na ne fie emre nimfo egu ho aye ho ma ete se apia biblika ye mfa sa nkwase asem we se emenanim. Number 2, me ankasa my yes audio no case ato ho dada ewo Accra National Headquarters ene Accra firɛs regional headquarters my case me ankasa me my report my me case na to dada enti Amankrado na me twa okekese obeba me be ya video ekura ka se aman $20,000 na omo ka no isa G40
me bɛka na nkɔfo fi sɛ meboa ɛno ɛna da ho no ɛna pempen so ba no ɛho pompon so na ɛba no hwɛ maame me ka kyerɛ wo Amankrado case we entumi nsievu emfi me apia ne nsɛm na te sɛ grada abɛyɛ video sɛ onsuma obi bia on kankyere obia sɛ obia emra emepa kyɛw ema no me te ye ne mani agye na me firɛs of Canada me of Canada me ka kyerɛ mo ene grada se wonsuma mo nti wasi em sɛ mumu asofo no Bishop Salifu Amoako Bishop Atro Archbishop Ofoliata Apostle Kennedy maame ne se wonsuma mumu bia na muna mahunu sɛ me di nkwasi asɛm ene court kontina mo agasa mo nsu mo adwene ena mo de frɛ me apia sɛ de bɛya me gyae sa court no no de wonsuma mo frɛ me ka sɛ bi kyerɛ mo sɛ sa maame na wasoma mo no na bre munim no ebe wie kyerɛ no obɛba ba yi mo ama ena da ho no me tin sa video no wahwinta sam ho ana me se adi wala me wo so de ma asofo na me se muntie nipa no a mo suma no nipa no a obo mo pa ka kyerɛ mo sɛ mo ne me mekasa ne yenyi asɛm ne mafie mesiesie na me so me ka de me ka kyerɛ mo no ene nipa no aba bonten wo se won suma mo se bo the same thing and what the year me akasa me godfather me father Salichi Abbas tama ne nkura no me du ne nkura no kokko gina court na ne nkura no ohunu se afede apia bibirika won ne nkura de tikọ e de o mako prison no okusu kire Salichi Abbas ene me kasa ye na me ne maami wo ehia ye otwa ho video nya beto abonten se woni me ekodi fufuo ene de be de ten ho ewi akire no wo se me maba ne ncha be para cho se me case no me beton e de ama no o ma me sika na onya case ni enu nti na wontumi ma manim bi mu no breaking news wa eda ho me ba beka e de ato asem wo so eni muntie ni Naana Brown eye witness Emma sa case na ekoso ewo high court munti asem ni munti mi pese mo kyerem ba bia ntokwa no free ba Amankrado tie simu jimi no me ba be kyerem ho breaking news no sister Naana Brown na ye witness Emma case no me ya madwe se me minia ba Naana Brown no wode me akasa wode ni kunu ene me ahia ewo achemota mo ye di ho nkomo awie nti case no me mfa ne din enka ho me mfa Manase susu din kan ho sebe Manase din kan ho a ene na wasabe de menua ba Naana Brown prophetess susu din eka ho munti asem ni yi sebe de Manase eka case no because na Manase ye involve na Manase involvement no recruit menua ba Naana Brown the prophetess because omumie ni host sa case no sa program no ewo sa station enti menua ba no kwan ofa so a wonya sa information nipa od information ma de nyina no menua ba no wayi bibia e de aba enti menua ba na ye witness munti asaba me ka kire mu yie pa enti menua ba prophetess wona ye witness Emma case no e wo Accra High Court ye call ye na say ya omotu ase on the 11th of next month no e da ye this officer Salifu Amoako call court no that same very day no na me ne ono so court case and there was so back court we ye late or call Salifu Amoako ko 1990 ho ko program ko 1991 no ye late nyame nko anka ntina ye ka ye che no court wo de na kwakotum na nka wa free cells aba okase na wakase case no okase ye di agro enti menua ba Naana Brown ene ye witness enti no wuni ma de omoye they all create cartel and then you so they want to attack prophetess into omo attack prophetess because of case na pende high court wa din crofo be se insia
beko prison enti no mo attack prophetess enti omo attack me ne attack no omo attack me ne attack no enti won se omo nsam omo ka no omo nyimi mi di mfrim ena omo nyina na Brown so di mfrim ni nyina ne se case no adu ba bi emu oden evidence na da ho no ano wo hye eden nkrofo nsia bi beko prison enti enkofo bi ho hyehye wo mo enti e wo se ya attack apia biblical na ya attack friends prophetess ono a oye witness no asem ni nyina na maka kire mo enti anwumre yi na menya asa information ni nyina se ekwan biom befa so bia ho ba attack Naana Brown amana pie ababe kontokwa na ninsimu no omonye baabi wom ya chine contempt wo court no moye no enti sese no Amankrado age paawemfo wo edia Naana Brown enti ntokwa na Amankrado atiese mu nyina no eye recruitment eye recruiting say wo ma attack bi hwe ntokwa bi anima bi koso wo back door. I am telling you. Na me pese me gather information nyina awie na me gather information nyina awie si pa abusia me baba be yiri nyina agu ha no mo de amamo menimu ade te ha menimu na ye biribia na menu aba no oye so smart say case na pende wo court wo no ono wo mo so kura wo social media no so poda on ka ho asem da enti pushi na mu pushi no mu nya hwe o meka hwe emfa court case no ena mo de akere contempt ena me apia so am te hai menye kwa hyiafo te se mo amagimi no na me de me court mu nsem nyina aba begu ya na mo de akye me apia biblical me so me contempt so oba wo bo me din apia biblical me boa efi se edin na wo court wo no enye apia biblical ho enye prophet Emmanuel apia formum ena wo enti wo ba wo se apia biblical me so me ba me se agra ena me so me ba me se grada me di ji ni di kan grada enti wo so me mo wudin abaka na me kwase ya won wo bobi di wo pa wo sura bomi full name no prophet Emmanuel apia formum wo court wo ma me jimi tini so to me interboot wo recruit sankwa siafo nya so mu pie mra no mo ne me kon na wunya enema bi mfa en support o case no wo ye jimi pa enya de obenya hwe ohu a aworo se preku a ye de na sensu osiem a ye de se kan awewe ne ho india bushia asam no mu no tokwa na ekoso ni nyina no enu mu titimu any emu details na me de amamo no I'm telling you the truth na mo pa mo nya ta social media no so mo be hu di besie a court case na ekoso no so now nipa bia watai apia chi nipa bia support apia bia no you need to be attack after baby love dem se say no adwuma da horo no nti o say attack wo say nipa bia wo support say yen case ni enkoso bia nde to so bi o mu free say enkofo bi e wo social media no so a omu di sika ebre apia emane de finance case no maami so to winter boot we yakwase awate metikem always be a metikem na me video na me ye no wo say air condition isi so petrol egu kairim ene Ghana petrol ayesai wo fele tank bia 1500 wo fele saka kesi wo tank ya 1500 metimu hwe how many times am ye video e wo kam air condition esi so nti wo fi say social media ho e no mutam sika bra me da bia e na me de field meka nkwa ansa na maba me mama yensa o mu school fees every 3 months bia me tua school fees ansa na de o mu bedie de medi de me bedi de ebenom ansa na adofo a ewo me nchen so what do you think say social media hona da bia mutam sika de bre me ena me de yes expenses ni na onse mami we onse wajimi pa unse wo ye kwasua pa enti wo begyan no say ena apia no onya adwuma ena de ena social media fo no ena e mani sika ena odididi wo jimi se emmole wo kwasea se akwele wudum akwele
okwasia se akole wate akole se me ye describe de breme enti abusua entokwa na sesei no asori renchen e wo mini Naana Brown so no enye biribia o apia biblical case na okoye witness e wo case no no eno ne asem no pa no asem no munchire mu pa no e na me de ama wo no ntokwa no misi ntokwa na ekoso die ye nyina eye agra na searchiri he maami tini ye misi so wunsura uba wo say prophet Emmanuel apia eno na wo court ho bom full name se wunsura o ka apia biblical won kan hwe ende obetumi aka ai ma bodin misi wo apia biblical misi ma bodin misi wo grada kwasia ba o ka se wo ni nyasa te obi a bom full name am so be ba me bo full name o Jimmy no ntokwa mo ni pese bela na bra ko ntokwa sisi ntokwa na mo ne ko no everything enti ase be de wo ntokwa wo grada wo ni Naana Brown ko Amankrado atiasim sibo sister ai na damfo ma pushi ni sa ase woni ne nko ma ya me busa mo abusuafo mo busa mo se sa ntokwa mo Naana Brown ko everything mo ka se asama Naana Brown be kan ya o kan se firɛs baby love some de one ni boni akyerno a momfa baby love de enkyere mo ka se ne diro mo ne ko tabi efiri na de efire no na me apia biblical machirichiri machira mo nti se mu se o mu gusu attack Naana Brown attack no attack ne se obe pia ba aba be gire ntokwa mu na o maka se social media ntokwa na se eno na maame ne pe ase ono no support edi akokot no di Amankrado di na tachiri aman sama ka chiro me say $20,000 na o mo so mbetua no ehwa jibika ho intino mam ano bi atwa wa no Regina was say that is why she want Nana to die. I'm telling you me amiti hey me ka epobia akoso ewo me ho a me ka obaka se bia I am over-exaggerating here. I'm telling you epobia koso na me obo me ho pa obo hu anse mate epobia koso ama yesi yenyimi mfiri ho yen finish me. I am telling you the fact. Ti mami we nam oye sunsunuma ena oye physical thing muntie ni ye obeka asem bi e wo social media no so ba mo de mo fa say bia a spiritual thing bi no ka da bi oboa asi ai apia biblical de ma wie no spiritual and physical oye kwa sia ba pa wo betuma wie me spiritual and physical eje bibia wa bo pass yin finish me te ho na opanyin kase pa the whole Ghana every bibia kwaso bia no enkwasasem bia kwaso ba bia no ono nanim ene bebepem the whole Ghana. I'm telling you the truth. Nkwasasem bia kwaso ba bia no ono nanim ene bebepem me ho no fa afon frɛ me wase osofo apia me say Godfather eja ho te say me to onka cha papa 1,000 years ago sara meka no na mtene nka wase nyame nyanku wate me say adai papa say wonim nipa e fa no grada me say wase opese o real na me say sa say o can the word opese o real na nye say bia obereal so obereal na mu ana say bia sabi okochiwa kwakodi wo da bi sa word no omu yisu ma wa na kire se o kire se opese okum we sori na kwa mic se o sum nyame o bo Yesu din but wa bo pass yin ku hwie mu jangu because apia edne apia asiu no apia sadagwa ko gira criminal court se yen fa nkotum yen jeri no enti se oboka 2 billion na yekuma apia kora no it is okay. I am telling you me kanu kura sama chere mo ne to akobo pa se yen finish apia no de me nam nroso me ka ba bia ma me we de me akọ ene me preachers akọ you will never believe it obeka se bia me over-exaggerating ewa ha. I'm telling the truth.
me ka ba bia ma me we akwa wura e wo me apia ho a but maame tie ne me ka kire eno na wo so hu se sa guy no ni din na da no so no woni me oye me se me din e shada kama epi the man who doesn't fear sakate ene ne don and who doesn't fear dwarfs you don't know the no so woni ni pa na woni na nya no a enka wo wa brew ho ase ba wajiri ya say apia de wo yenkyere kura wayerem ho na bomu say yes me yenkyere na so se me ya menane no ho asem odin memo hu kafia me memo hu the rare kafia me chiro say utodo kuna ubejisito make sure so the banche e bo apia biblika mu a obeka nti ntokwa no a ekoso ne fa ne ba ne sisi e wo enu ya Naana Brown na kache no e ho eni firi kwasia panyina Amankrado bidika kache nda afi ene ho nsem no e pp ba se ka obi a we ni papa pa enko be kache no se sofo se wompo me ba Ghana wo be che me na se ene case no wo pese wo twa case ni mu dia ene me so me ni woni asem Amankrado force me sa asem me ka Peter Padas ho asem na Peter me nka ma Peter e me pa na chew na me kura me ni kan ka se aman se ni se ne course wo me pa wa chew fa che me be yes a video ni na asem ba kai a to be frank with you I Amankrado man be ye me ka che ne se me yaman because na me pe information bi eno de me ntwa matro sa information na me pe no Amankrado na de ma me Amankrado dis information sa de na wo ye nti ena ma me be ye sa video no e de ma no na ma adwo nyina ne se Amankrado wasesa se na akwa we serious evil se me kan se Amankrado ka fa bra Jesus no na me ka se me to odu ba kokora ma bra Jesus ya me donya kopon de be si go media no so kira no kan nya papa but me nipa bi a me mpe me nya sa de no me ni bidie susu kasa so a o ma Amankrado din on fa Amankrado nkomo ba se bidie kura be frɛ wa o be frɛ wa na o be pay information bidie be frɛ wa na o be busa wasem bi a say what ana bi a say eno ano no on fa obia wasem ba but Amankrado kasa ba ko mienu miensa enkofo be se nwotwe obia ho asem bebam the guy I don't know until I say why diabolic why serious evil ntokwa wo peke ya woni tutujagu ekosa ntokwa gidi ye nyina ye be ku bi ma no ye hu ya ne se afide ya watane ntokwa no e dia ba baby love so se na wo kokope information afri engege kurase ni bawi woni kodwesibo mumusa mo up to now Amankrado ye busa wo se up to now e dia be evidence na wo saka en na tena be kan ye no wo ye ya ema emrante hene edi nani monyam ekotwitwiri fom e won kwasiafo wesi anim wo mata media iso jimi saa no wo mamrante hene ani monyam a obepekeye e wo media iso wadi wo Amankrado wachi ama enne wadi nani monyam no atwitwiri brim enne mrante hene ani monyam a onyaye media no so nyina no ni nyina aye kwasiasem aye beans ni nyina agyawo saa kwasiapanyini Amankrado iso and nembrante hini hwe na wiye why yes wo James TV atiko saa se James TV any baby love emekontokwa ama James TV wono susu nanim se abotokura nanim se akura da efe de twakwa awu wono susu di ntia ba be wuram any baby love ekontokwa entokwa hunu hwe na no nkwase interview bi a wono susu kokoye Jimmy interview bi a here sa liquid o se liwin o se wanwan sa oba no so wajimi sa oba akwatena buruchiri American man wan ko sue nyansa o yonko ba ne yegu nani mu ase o yonko ba ne yese no
and you support this in kwasia sebe koso and a mafia ta and a fegege and a when you innocent na who you innocent audio ya mo de ba abonten ya mo say ye nua ba offense baby love akodi nkomo bi na ma recording and na de wo Amankrado wo be ka record ho asem wo Amankrado na de wo be ka record ho asem yete ha ena kodwosi bo record wo de be gu social media eno ho yaw eno ho anibre mo de son to kom e wo media ne so e ma ye nyina condemn kodwosi bo say onya sa jimi na 1 2 wo no obi akasa wo no obi adi nkomo wo se ma recording ye nyina be brasting and na de wo se wo be recording e ye kama nti wo ba be bo recording abusuafo muntie ni recording na ba abonten no mumunu dradasem wate wuru dradasem mumbuna wuru dradasem enko ba bia tie ni then time no na baby love wo mo camp muntie ni then time no na baby love wo NNN na sa ankomo course and that's our time na NNN eso ene yenua banana ba na mo kontokwa dendenden yenya yenim se eba social media so ema capital nsensem ni nyina ba media no so everybody know it ama nkofo kura timi ko ho ekofa ade ne life tama ekoso wa hemfi nyina no amafo kofa ne life akwa bia efe de jimi so wo degrade achi ono okofa ne life ebeto ho de ekoso de omo kan bi bia omo kofa ne life e be good sister ni mu ase that time na baby love so no we support of them because that time no yenya ba Naana Brown na wone sofo owusu bempa enya problem na baby love so no wa munim say ono or supportive of sofo owusu bempa ene you know santokwa no saade no etu atwa from there no yenya ba baby love no o meka bibi boni bia emfa Naana Brown if you say NNN no wa firim no wasesum wabahan wa firim kwasia jimi na tina engege ekunu enti se nemu kofa ensem bia asidada se bodo baba attack no se an wakodi nkomo boni bi afa Naana Brown ho a eye kwasia sem eye wuda rather sem enko ba bia eye jimi sem eye long time fight bi o makon atwam ekọ enei yenua ba Naana Brown me ana mbe ye video na mse Naana Brown woni baby love o be kabum ampa o makabum enei yenua ba Naana Brown oyi ya obi afinu woni baby love o muti asumdwem o manum asumdwe kuruwa Amankrado se onti ase adenti nanka yenua ba ye fen prophetess Naana Brown wa meso camera and di ayatem baby love atem ana na multimi time nipa wo media no so sama ne ye jimi samsa ana na multimi tumani si obi so se mo be gu nipa ni ma se ase no ba me ka kire ho hwe kodwesibu so wonwani guase a wanya engege wonwani guase a wanya Amankrado wonwani guase a wanya wo tete hu ni nyina wo ye san kwasasem ni nyina obia sa kane de obia sa kane chafa sane nyame ye na de na mo de mo behu de besi media no so eni guase ni niema beto to wo mo no Amankrado de court no obekosa so wo so wajimi panyina wa court ama ya boka na wonfa nsue nyansa ade a waye no media no so akreti niema ma afokofa wa hawo ene amane ade abato so na still wo so nsue nyansa jimi no ana wo se wo bekoso wajimi wo de ko pupu tuko na obehia odifo te se apia biblika me de me mfa nche wa wo sibo sister tiko saa ene sibo sister hwe na wieye bebia kwakwa kuduru sese yakotwe ni picture na me hu ni picture na me se me ne nko biem me hu picture no preko ba tan kuramba me hu picture na me se me kaish meni sister nko bio obedi matem se de me ne nko biem anyema bi ti sei me ne nko biem preko ba tan pa na gina wo sa no da bi the way di watem kura no so man ya wo ya
fi so won ka say firi tiri besi ni nase nyina no penko a firi tiri besi ni nase penko a nti adenti na wo se me sema daje woni munyamfo te se me apia biblika me sema daje se me ni wei na niema sei kontokwa menini nkontokwa bio oni pa won wankasa ni picture to abontra no wadina ni picture wadina ni face. How can I fight with such a person? Abusia so nsɛm no ane akwakuti ba wotumu sa apia belka wa hiti papa ate sɛ breaking news no awi breaki amayi na yehu de ekoso o social media so ekwan fa so a Amankrado starting sa BV o social media so ni na no wachinchem de ama Amankrado epese o fight Naana Brown any baby love no eno so wachinchem a chese ni na no sika bi kra aba bi pima ye $20,000 a omo ofa de ama Amankrado ma wabaga na aba be case de tia ono apia belka no ni na no apia belka achinchem a enyasem kitokra abusua obetumi akere wadwen e comment section ho na chese bibia so aye kama pa mesro so be mi subscribe button no mi aye bell na e won che no like video no so na afi bibia enye kama aha na abusua me de usu yakopon show na afi so onyo kese se wogimi no kame makrab